39 ake niyifunde khona uzobona ukuthi umuntu lo isimfakayo udingekile uthafako imali yaseSwazini nesithombe senkosi sobuza imali yala eSouth Africa sekukhona nesithombe sikaMandela noTito Mboweni labona umuntu umemkhulu uyafaka funda baba Ezekeli 20 verse 39 20 verse 39 Ezekeli ni ndlu yase-Israyeli kepha nina ndlu yase-Israyeli njalo isho inkosi uJehova isho inkosi uJehova ukuthi ongezwakala mfana ngifuna kuzwakale kahle kepha nina ndlu yase baba mahlobo usuyivulile ngivele ngiyifunde mina lo wami umpopho right Ezekeli 20 verse 39 kepha nina ndlu yase-Israyeli njalo isho inkosi uJehova ukuthi hambani nina nikhonze yilo muntu izithombe zakhe amen ayibonga inkosi hambani nikhonze lo muntu nikhonze ngisho izithombe zakhe ayibonga inkosi sulungile umbhobho mawusulungile umbhobho nizongifundela incwadi uyabona amanazetha amayikholwa kuNkulunkulu afanele ahambe wodwa ingekho inkosi phakathi kwabo leyinyosi azihamba inkosi yazi ingekho manje sizofunda uExodus uzwe ukuthi bathini kuMose 1814 uzwe ndulalele ukuthi uMose bathini 1814 umkhwe kaMose bona konke uMose akwenzela abantu wabona konke uMose akwenzela abantu kuyini konke lokho kwenzela abantu wathi kuyini lo konke uzama ukuyigxeka le lokho kwenzela abantu gxeka umuntu wasezulwini qhubeka uhlalelani wedwa abantu bonke beza kuwe lokukwasa kuze kuhlwe usukela ekuseni kuze kushona ilanga beza kuwena abantu uMose wathi kumkhwe wakhe uMose wayesethi kumkhwe wakhe ngokuba abantu beza kimi ukubuza kuThixo beza laqala bavaya la uma benendaba beza ngethize beza la kimi ngithetha amaqala abo awulaleleke ngikutshela enhlangwini inkosi umdibanisi yabamba umuntu wesifazane wayo nendoda yavele yathatha isikhuni somlilo yamshisa washona wasuka induna zigundi imbungcula amapotato card zafaka izagila la zahamba zathu yabona umuntu mayishiya ziyobikela abantu shembe enhlakazi waphela belungu yanelenze njalo inkosi bayithatha bayibopha ihuka-ke ngalelo langa lalisenhlakazi makusuka induna sizobika shembe inkosi yethi iboshelweni basebesho njengoba kade ngisho eyisithi inkosi yasePhalamende pho njengoba nize kimi nje kanti mina ngiyijaji bathi wena uyijaji lasezulwini wayesethi ngikulungile ngizohamba ngiyilando wathelela umdibanisi ejele inkosi ekwadlamini yabona ushembe ngena ngembobo kaKhiyi wathi mdibanisi induna zakho seyifikile kimi enhlakazi azokudedela amabhunu ekuseni ngo9 wathi uyabatshela laba boshwe nabo bathi hawu kusho ukuthi inkosi uyaqala luboshwe uhlanyiswa ijeleke vele liyahlanyisana umuntu umeqala phakathi uyabona nje kufana noma ufoma mawufoma uqala ukuboshwa
into yokuqala into eziyenza kuwena iboshwa zivele zithi uyabona ke la endlini sophathwa uwe zenzela ukuthi make kwenzeka noma yini zikwaze ngesipuni fana noma uform ufike esontweni vele kuthiwe wena uyabona uzoba usihlalo abafundisi abadala uyafoma bakufomise wehle wenyuku ubhayize uphele nya uma usihlalo kanjani wami ungawazi umthetho wasephana ngoba phela uyafoma uyinyuka manje abayiboni lento benzela ukuthi make kwathiwa ngishembe uphethwe iflu khwela phezulu kwakho ngoba uyafoma izinto awuzazi funeka into uyazi ukuthi lento imi kanjena sikhulele kulona isonto bafowethu izinto eziningi siyibukile ukuthi la ekhaya uyazi ukuthi la ekhaya umushembe kuzoba yilo kuvele kukhonjwe mina ngizokutshela into esimple lo ushembe kuzoba ilanga kwakhonjwa uBenjamin athi omkhulu mayiqhamuka uBenjamin awunayo inkosi eManazareta abantu nayo inkosi eManazareta bamshaya uBenjamin bamshaya ngopoison uthe mayisihambile emhlabeni mayilobikela ukuthi uBenjamin amsekho ithi yazwakala isithandaza ithi inkosi yezulu mayithandaza ngiyabonga Nkosi ngoba umkhonto bowuzocima ilanga uphelezile noma upheleze kabuhlungu enyangezulu wakhonjwa uphakade ayiqhamuka uphakade inkosi ishintsha imbala uyabona kube ngathi khona into ezoba khona bamshayelela ngesipikili wahamba kanti kuvikelwa uvemvano olumabalabala uyayibona lento ukuthi ijulile indaba sephameni ungayizeli ngobuso kuthi ngokukhonja ubhuti inkanyezi bazwahanjisela imgidi sayisacha kusho ukuthi inkulu indaba uyabona kanti lutho vele wahamba kanti kuvikelwa indaba enkulu asazi ke kuyona ukuthi emva kwako ukhonjwa abantu indaba yala iphakameni ijule kakhulu ungayizeli ngobuso ngokuzolimala ungalokothi makufana noma kukhuluma indaba zakhona musu ugaxela ube usiyazi ngoba uzozibona usuku enkulu inkinga ungayikhuluma futhi into unga-authoriziwe ngayo la ekhaya ngoba kusezulwini leli bandla ukuba kwakungelomuntu ngabe kade lapha manje likhona ube la sezulwini lakhiwa khona le khona ingoma ejwayele ukuculwa umfundisi wethu uNtini ethi wozani nonke izizwe selibasiwe khona ivesi elithi leli zulu lalungiswa umhlaba ungakabi bikho ngangivele ngidabuka kakhulu ngomuntu maye ibhukudwa mina befundisa akekho ukusisa izinto njengami ngisho uhalalisa mawuhalalisa ngobucozi ngiyabona noma ufarisa ngikubonakala ukuthi hayi ngizomfarisa umuntu umfarisi ngimbona kalula noma kukhulu nenze ngathi ungabona uvikela wena kanti hawo dayisi fike bangani bakho semayine ngamqeda yini ke umfarisi umuntu umfarisi umuntu momthanda mawungamthanda uvele mina ngikhuluma noma yini ngoba vela nginandaba nokuthandwa ngoba noma ungangiqalekisa ukuthi uchilise ngathi angamitha ngeke ngimithe ngadalela ukuthi ngibe indoda ibonga inkosi yasePhawu yini ngadalwa nje kanjalo mina ngihlala nabafundisi baleli sonto ngikhuluma ulimi lwabo ayibonga inkosi yasePhawu ngisuke ekhaya ngihambe sihlale phansi nomfundisi uNtini bengimphathela pineapple ngoba ngemphathela pineapple umfundisi ngathi dla nangu pineapple ngolosina ngihambisa inqoba pineapple nami ngaphiwa abanye nami ngawuhlukanisa phakathi
udlulisela umfundisi ngoba umfundisi. Manje akufuneki sihlale ngokungezwani. Phela into ekufanele sibe yisitha nayo yelwa noShem. Kufanele ke leyo sigandavule ngoba ilwa nenkosi yasephakame. Ngiyabonga nje namhlanje njengoba ngibona inkosi yethu yaseMaqadini sihlezi nayo ihlezi endaweni kayise. Lo befundisi ngicela ukuthi le nkosi ikhule njengoyise. Ngoba inkosi yaseMaqadini lekhotheme angikhona iphethe inkonzo ekuphakameni ithi mana zethu uba ngimlandelanga uShembe ngabe sengaba amathambo mhlophe ithi ngangithemba ngogologo nginesude eyodwa engangiyinikwe inkula lasenanda ukhahlela yabona kodwa ngazuza inhlanhla ngabona uShembe. Amakhosi alandela uShembe anenhlanhla. Mawuyimbomothi ukumlandela uShembe. Ushembe alandelwa umuntu oyimbomothi ngoba uyacabanga ukuthi umuntu ofana naye. Cha, ingosa ayifani negundane. Siyahamba esenhlakazi noma ngingathiwa senhlakazi sodlula konkosi eMaqadini. Silosishilo nje isigubhu sikubho. Ukuba ave ngibalekela isikhathi bengizofunda incwadi ethi hambana amakhilomitha phakathi kwenu nomphongolo ngabosondela ezitsheni manase. Ngokumlilo. Umlilo nohambela kude zitshana ezinikeza igebe. Ngokumlilo uyosho ubhubhu phela.